Guys, I just broke up with my girlfriend. So, la run mi jojo si a gwerpel generan baroten la nyir habi nga je video na me baraje gram ko attack, but I don't care. And imagine target 35 by now. From 10 years to 35 mene ka gwiti taran gwira mi chala joji de le take a break dara rek ala wide jata ka migraine headache gwere ku ne ka gwera mana gat kana dap man mi sienta no an goro bata ka break na me 2025 sina ma sure te ba kwa na gana dieje rini ka te shiro die lo no wal bota shi ngana ku tunga grandmother somewhere wal tuet ka ngala Like 18 years. Ma gwere dungan, okay? Gwera kwapel. Kaya na ito ko na la shira na luwa ka rodun. Aran ko ba direct. Baran jongak na me shakolot. Chang ba ila ba ning nor ba ji nor ko. Ngai kene je that was our own lifestyle. But me ja ji bantin le ne le gwen. Okay? Bye.